cyane ndabumva mfise ibyishimo byinshi ku buryo yawo musanze hano nukuri ndashimye cyane sifise icyo novuga ko ariko Imana yo mwijuru yabona ko umutima wanje warubabaye none uraremurutse mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasambuye myuka mibi abadayimoni, Mana ndagushimye cyane ko Mana data umwe mu gasuzuguro nukuri narimbabaye cyane ariko ndabigushimiye papa. Mana ugira neza, amashimwe na yawe ndashimye cyane ko ngezeho nukuri nari ntabwa ariko muranseruteho musumba nabo tuvukana nukuri naho data na mama tahabaye ariko data yarahabaye kubona munseruteko. Imana ibahezagire. Shalom bakunzi cha Mugiraneza TV, reka nizere ko mumeze neza, mwaraye cyane mwaramutse neza, twe tumeze neza. Kubwandi ndanezerewe cyane kuba nongeye kubona uyu munsi, nizere ko namwe aruko. Ni ubuntu twagiriye kongera ko no munsi, rero tubishimiye Imana. So muravyibuka umukenyezi w'umumama w'abana batatu. Tigeze kuza kuraba tubwira yuko aheranye amezi 3 y'inzu. Nyene ubuzima atari bwiza. Rero twaronse umugiraneza tunamushimira cyane. Yemeye kumurihira amezi 4 y'inzu, kongera kuronka n'undi umwe ongera kumurihira ukwezi kumwe kw'inzu. Ni mubona ngaha anye biri ngaha, turamubona ntaratubona, tugira tugende turabe yagira. Vraiment ndashimira cyane buri muntu wese ariko aritanga ku bw'abantu batabayeho neza kuri nosi ya rurema, kubera ko mwijuru tuzohembe kuvyo twakoze. Nta madini bazoduhamagara ngo tugende uko nyene simpuzu twambaye, no nivyo twakoze. So reka tugende kubera ko umwanya ni mutoya cyane. Ndabakunda cyane kandi ndabashimira cyane. Rero nawe ufite umutima wo gufasha ugomba gufasha. Umumama arakeneye kubaho, hari n'abandi benshi tutazi yo bari babayeho nabi ariko ugomba gufasha nawe. Tukandashimira Imana kubw'abantu ariko barafasha vraiment. Jewe ndabakunda cyane, sinzi uko ndobagira ariko ndabakunda cyane. Ushobora kujya mu gitigiri cy'abantu nkunda mu gufasha abandi kubera ko ntawabivukanye. Gufasha ntibisaba kuba umutunzi wa danje cyangwa kufisa amatungo menshi, ariko bisaba kufisa umutima wibuka kandi ukunda, kuko majorite y'abantu benshi murazi ubuzima mwakuriyemo. So fasha abandi hama Imana iguhezagire. Odi Nisa nako ndavuga ngo bandi bari ni sawa, mwihangane tubagende utabibabwiye ariko numugisha udasanzwe kongera kubana ngaha. Nizere ko amahoro murakomeye. Yego turaho turakomeye. Amakuru y'imisi turashima nukuri, twari tubakumbuye. Imisi yari baye nisho utabonana. Yego nukuri twari tubategereje cyane, twemeye kuguma ngaha kuba tumari batubwiye yuko muhava muza. Kandi mwihangane ko nujya munsi byarashite sinaba ngaha ariko barabimbariye ko mumye ngaha, umva nari nagize ikibazo. Yego aha harimwo abantu babiri ariko twovuga yuko umuntu umwe ari we yakoze igikorwa gihambaye cyane, ariko n'uwakoze bike yarakoze cyane. Mama umwe atari ngaha mu Burundi, sindi uvuga igihugu arimwo, yemewe kurihira ukwezi kumwe, n'undi yakurihiye amezi 4 ari we nawe yaguze ibingibi. Chamba ruhe ko nabana kubera ko yego chamba cyo umuntu nukuri Imana ibahezagire. Ndashimye cyane. Ubuzima kwino sinuba bworoshe ariko Imana yaguhezagiye, ugomba kugira ico ukoze ku bandi. Ndetse nzoreka gushimira buri muntu wese ariko aritanga ku bantu batabayeho neza. Uyu munsi ashobora kuba baye mwabona ubuzima ariko ku bwandi cyane ku bwawe bigashobora guhinduka. Riziki guyumva gute kuba umuntu yagize icakora ku buzima bwa kiyumvira akarumika ibintu si byinshi ariko byavuye ku mutima ushima. Ni nk'irihe jambo babwira n'abantu babiri, umwe yakuriye ukwezi kumwe, urundi nawe yaguze biyongera kurira amezi 4 ndetashira ko n'umutaye wo gukora utuntu. Nukuri ndashimye cyane, Imana izabaho umugisha, ibaha icyo mwipfuza, bongere nukuri uko babyiyumviriye ku
ko mfata ukuboko bakankura hano hantu nukuri bahezagire cyane nukuri nacyo mfise novuga kandi Imana yo mwijuru bahezagire cyane kandi kujya banyiyumviriyeho nukuri ishishikare kuba umutima wo kunyiyumvira ko kandi kubera ubuzima turimo nibugoroshe kubona ndiko ndirana abana jenyene nivyoroshe ariko Imana yo mwijuru bahezagire ibyumve kandi ibashe kubahezagira ibaha icyo ibipfuza nukuri turashimye Imana nkuko mwashite hano hantu nukuri Imana ibahezagiye cyane amen amen yabigoye cyane ko n'umuntu w'umumama ariko abana bagira kuri bane hariho umwe adahari asa abana bane ariko mbona batatu yabigoye cyane kurera abana bagira kuri bane wa munzu y'icumba kimwe yabigoye cyane kandi mu bisanzwe Imana ntiyaturemye ngo tubeho mu buzima bubi ni hamwe kutagira umutima w'urukundo y'abantu babishoboye muze dufasha abantu batamerewe neza mwabona Burundi ni benshi ushobora gutanga iki nkatanga iki tugashyira hamwe kugira ngo umwana w'Imana amere neza ijambo ry'Imana yabivuga gutanga biruta guhabwa kandi gutanga bizana umugisha iyo utanze uyu munsi wizera yuko ejo uzoronka byinshi cyane gusumba ibyo ufise amajambo jewe yombana make kubera nje nashite ngaha ariko harabantumye nanje kwizina naho mwantumye reka ndabashimire cyane mane nukwisi numva ukuntu bashimira ariko Imana ibasubizaho mwakuye incuri igihumbi Imana ikomeze umutima wanyu ibasha mwandungikanye ngwiriye riziki harimo amezi 5 harimo n'umutahe ntuzohera ku mpuzu ntuzohera ku nki ariko uzogenda wiyungunganya icyo dusaba Imana nuko iguhezagira kwa kino kintu kivuye mu biganza byiza amen nawe ugira umutima ibishobora kuviramo umutungo dukoresha kwizera mu kurangiza reka dusengera amafaranga turagiye gusenga mwami turagushimiye kuko umutima wawe watubereye umwiza watababizi turakweretse Mana data ubasubirizaho bakuye Mana turaguhinginze Jehova Jire turakweretse Mana data aho byavuye mu bubiko Mana uhasubiza ibindi Mana mwami Yesu turasamba imyuka mibi y'abadayimoni imyuka mibi zimu turakubise hasi turirukanye imyuka mibi y'abadayimoni Mana data wongereza aho byavuye Mana turakweretse aba bantu Mana data bitanze Mana wongereza imigisha ubongereza aho bakuye papa mwami Yesu bongere kutwiyumviraho kandi Mana turakweretse Mana data ibiganza Mana wihesha icyubahiro mwami Yesu naco twari turi Mana data nagusugo twari tugororotse ariko turakweretse Mana data ubahezagire Mana turakweretse n'aba bantu bavuye hano hantu papa mwami Yesu bashite bakandagije ikirenge Mana data wihesha icyubahiro gira neza Mana ungwesha icyubahiro papa turakwinginze wihesha icyubahiro nk'ukuri Imana wabikoze papa Mana turakwinginze papa Jehova Jire ndakwinginze Mana data mushobora byose papa ngwino Mana data wihesha icyubahiro Mana turakwinginze Mana data nibutanze papa Mana bigiye kunyereka Mana data ikiganza cyiza nanje Mana data twesha icyubahiro Mana ngwino wiyerekane papa ngwino ndagushimiye Mana data kuyerekanye Mana unkuye mu gasuzuguro papa k'abadayimoni ndakwinginze papa kunkuye mu gasuzuguro Mana wihesha icyubahiro ndagushimiye cyane kibirengeye kizima Mana ugira neza amashimwe nayawe Mana datugira neza icyubahiro kibicawe amen riziki rero aya mafaranga ni make evuze ni make ku byo umuntu akeneye gusa make uzoyavyaza umusaruro amen umunsi arabatunzi benshi tuzi muri nosi bahereye kuri duke ariko arabatunzi gusa abana bane bose niwe bahanze amaso aya mafaranga uyakoresha ibintu bizima nujya gutangura gukora usenge ntusenge ngo nikorera kamera hampande yawe nutangura gukora ariko usenge kubera ko hari Imana ihindura ibihe hari Imana ihindura amateka ngira uzobishingira intara je nta majambo menshi nobabwira sije kwabwira ko nshimira buri muntu wese ariko arifatanya natwe mu gufasha abantu ndashimira umumama yitwa Berize yarishe ukwezi kumwe Berize ndagushimiye cyane wagize umutima utagira benshi bive nibazo waciyemo waravye avuga ati mu mama reka ndamufasha reka nshimire byimva mutima cyane umuntu ari buvuge mu izina whatever you are uyumvise Imana iguhezagire cyane muri abantu benshi mu madogi cyo mukoze ariko turagushimiye cyane byimva mutima uwiteka akongereza umugisha rurema abandanye kuremera ibyiza gusa
tuzaho wakuye maze ushobore gufasha imitima ya benshi. Riziki ndagushimiye cyane ko wabanye natwe twagusanze ngaha, mwakoze cyane. Murakoze namwe gushima ko nari ndabategereje nukuri cyane, ndumva mfise ibyishimo byinshi ku buryo yawo musanze hano, nukuri ndashimye cyane, sifise icyo novuga ko ariko Imana yo mwijuru irabona ko umutima wanje warubabaye none uraremurutse mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasambuye imyuka mibi abadayimoni, Mana ndagushimye cyane ko Mana data umwe mu gasuzuguro, nukuri narimbabaye cyane ariko ndabigushimiye papa. Mana ugira neza, amashimwe na yawe, ndashimye cyane ko ngezeho, nukuri nari ntabwa ariko muranseruteho musumba nabo tuvukana, nukuri naho data na mama tahabaye ariko data yarahabaye, kubona munseruteko. Imana ibahezagire mu ijuru, amen. Bakunze ujya mu Byakiza TV, reka ndabashimiye cyane, ariko imbere y'abyo se kanshimire Rurema wewe agenda turemera ibihe bitandukanye. Umunsi ushobora kuba usanga utameze neza, ariko reka ndakuremesha ndakubwira ngo hari Imana ihindura ibihe, hari Imana ihindura amateka. Uyu mumere ari umwe mu bashinga intare. Amazina ni Usengimana Plaisir, ushobora kunyandikira kuri Facebook ni iryo zina nkoresha, ariko Instagram ni Usengimana Plaisir, ni Ready Pleasure 57 nimero dukoresha wifuza gufasha abantu cyangwa icyo mutwandikira mutubaza, mushobora kutwandikira kuri izo mbuga ndababwiye. Turabakunda cyane.